الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi yang kita niyo zaman na to ini amo na in waktu lang tasin paunsin kita kabla iftar. Hari pa mabuting waktu sin pagbubuka sin kanyo na aon pengajian lang sa pagpatungtong ito insyaallah ta'ala na takama kamu pumawa simbahaki niyo karena nayari na yung kurumulya mindig kanyo tumtum itok balko siya wero na rin kahit Al-Kandi Muksan Hussein bal yatafadal siyadatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ama hapon ini biidnillahi jalla wa ala. Maniyo-tiyo pangajian impagsawsawahan na to. Murah-murahan magmumpaat. Inkatan pangajian hitukbal namu amahapon ini biidnillahi jalla wa ala. Mga palanggungan na pagkakama. Hawaktu inallahu subhanahu wa ta'ala. Punun niya ingkatan piapan jari. Dinghakatan bangsa. Bangsa jin iwan sin bangsa manusia. Dengan hamasasin Adam alaihi salam, hamasasin Muhammadun salawatu rabbi wa salamu alaihi. Haadlaw amuin kakitaan na singkatan manusia. Bang uno intong bas nila. Bang uno in resulta long sin bahasa sin kakahinang nila. Sibu da maraw iwan sin mangi. Hadlaw ingkatan pangatayan. Ingkatan sin sasuko takapangatayan. Manganal salta. In sila mga palanguan na pagkakama. Katumtuman nila ingkatan kakahinang nila. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Yawma idhi yatazakkarul insanu anna lahu dhikra. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Adlaw yadto mga palanguan na pag-akama. Innarka utungon na sin mga kamalaikatan. Kakitaan na singkatan piapan jari. Kakitaan na singkatan piapan jari. Simu da ing kanabihan. Simu da ing mga mga amuin magjijihad. Iwan sin mga sila nagmamarayaw. Iwan sin mga sila nagmamangi. Kakitaan nila tuwan inarka guyurun sin mga kamalaikatan. Katumtuman nila ing katan kakahinang nila. In mga nagmarayaw. Katumtuman nila ang kakahinang nila maraw. Sa tayo nagmangi, katumtuman nila ang kakahinang nila mingi. Hadlaw yan ito mga palanguan na pagkakama. Aon ding mga manusia, malimun sin hulas nila. Sa mabinsuka mga palanguan na pagkakama, sumuok pakatampiya panjari. Naon ding mga manusia, inhulas nila. Tub-tub. Buko-buko nila. Aon ding hama manusia, inhulas nila, tub-tub,
paama kanila. Ako din ha mga manusia, malimon sinhulas nila. Mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga palangungan sinako pag-aakama. Haadlaw yadto. In maakad ang buok-buok dah. In maakad amoy nagpapanjari. Sinsulga iman narka. Amo in maakad mga palangungan na pag-aakama. Allahu subhanahu wa ta'ala. Asabab yan intuhan na to Rabbul Alamin. Haadlaw yadto lupion niya in langit. Lupion na adlaw kiamat sintuhan na to Rabbul Alamin in kalangit-langitan. Lupion niya sinliman niya to. Salta iwan pagyan niya. Aynal Malik o Anal Malik. Ako in Tuhan. Ako in tagmilik. Ako in Allahu subhanahu wa ta'ala. Aynal Jabbarun. Ayna haunay mga takabbur. Haunay mga sila. Imiyan sila in Tuhan. Amo haunin sila. Haunay mga sila. Imiyan sila in Tuhan dugay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haunay mga sila manusia. Amo in nag-arot-arot, nagbabarog-barog. Haunay mga sila manusia. Amo in sila rakuno in makusog haadlaw ini. Na wayroon tuan makakausumian ako. Wayroon sabab meita miyumuka diara mag sila hasya saddiya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan in Allahu ta'ala. Lupion niya ingin lupaan siliman niya lawah. Iban pagyan niya Anal Malik. Ako in Tuhan. Ako in Allah. Ako in tagmilik. Ako in manjari umiyan. Ako ra in maakaladlaw ini. Salta iban pagyan sinallahu ta'ala. Aynal Jabbarun. Haunin mga sila. Amuin abuhan. Haunin mga sila takabbur. Haunin mga sila amuin tiyataas nila inbaran nila. Haadlaw yan to mga palanguan na pag-aakama. In malasa. In paglasa. Sintay manghud patay manghud niya bugto na. In lasa sinina paanak niya bugto na. Haadlaw yan tutuan. In lasa sinmaas paanak niya bugto na. In lasa sinanak pamaas niya bugto na. Gamman long sinallahu ta'ala yawma yafirrul mar'u min akhi. Haadlaw yan to mga palanguan na pag-aakama. In usog tumakan na. Tumaykod na dahil nga tay mangod niya. In tay mangod magtaykod rin na. In ina taykuran niya rin anak niya. Damikyan in ama taykuran niya rin anak niya. Damikyan in anak tumaykod na siya rin ayong ayla niya amoy kalasan niya rin niya dunya. Damikyan tuan in anak taykuran niya na in asawa. Taykuran niya na in bana niya. Damikyan in bana taykuran niya na in asawa niya. Magtaykod-taykurin na. Di na mag-asip-asipi. Sabab sin kaluwiluhan sin waktu yan to. Sabab sin para kala susungon nila. Wayroon na tuan magmumpa at hamano siya. Wayroon na makaril mumpa at hamano siya. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Haadlaw yan tuli na magmumpa at in pangalta. Haadlaw yan tuli na magmumpa at in kaanakan. Unulay magmumpa at lahong sinallahu ta'ala. Illa man atallah biqalbin salim. Buat malingkan. In magmumpa at na mga palanguan na pag-aakama. Amin nagdara pangatayan sa wasa. Amin nagdara pangatayan. Amin malano. Amin pangatayan nagdara sin pagtuhan. Amin pangatayan nagdara sin pag-aakama sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sila na yan tutuhan. In magmumpa at kanila in pag-aakama nila. Magmumpa at kanila in pagtuhan nila. Magmumpa at kanila in hiyalgaan nila muna in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanguan na pag-aakama. Hadlaw yagto. Pakitaan na sin mga piyapanjari in mga siyasad diya kanila sin Allah ta'ala.
Kakitaan na sin patampiya panjari in pagyanun sulga. Demikian kakitaan na sin mga sin mga katampiya panjari in pagyanun narka. Dito yakinin kataan manusia. Yakinin kataan manusia bataon tuy sulga nagtataka na mga nagmamarayaw. Yakinin kataan manusia waktu ito bataon tuy narka nagtataka na mga nagmangi. Kasabab yan mga palanguan na pagkakama. Intaw sulga pagkatuon na pasulga niya. Intaw narka pagkatuon na panarka niya. Sambil manawag-tawag. Sambil umiyan intaw sulga. Umiyan intaw sulga. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Umiyan intaw sulga. Samunal turan. Bang uno in beita kamu sinallahu ta'ala. Bang uno in aki sinallahu ta'ala makulam sin Quran mahamulya. Bang uno in aki sin Tuhan na Rabbul Alamin. Amuin janji sinallahu ta'ala pa mga nagmamarayaw. Kya tukbal kyarihil na kamu. Kyarihil kya tukbal na kamu sinallahu ta'ala bang unin janji ni alam sin Quran mahamulya. Sambil mga susya pa mga tao narka. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Asuhon sintaw sulga intaw narka. Uno, kailangan niyo atawakan ini nahasil niyo ora. Nakawa niyo ora. Bang uno inakikan niyo sinallahu ta'ala. Long sin mga tao narka huon. Bala. Ingkatan sin aki. Ingkatan sin iyan. Sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin siksa. Pa mga tao narka. Amuin piamay-amayan katan manusia di sin painangon iba din sin amuin di painangon maksiat. Ingkatan sin mga amuin janji siksa sin Allah Ta'ala pa mga nagmangi. Long sin mga tao narka huon nakawa na muna. Kaya na naman na muna. Sa takiamat tanan na muna yung mga siksa. Amo yung pagyanon sinallahu ta'ala. Ano bala? Kasambil mga palanggo na pag-akama. Yung mga tao sulgalong sinallahu ta'ala. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-adhan. Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazan. Long sin mga tao sulga. Makapagsukul to ang mga tao sulga. Maita. Sabab yaon niya na kaya na naman in kasasadapan. Yaon nila na kaya na naman in panghal ka ikan nila sin Allah Ta'ala. Yaon nila na kaya na naman in sulga amoy siya sadya sin Allah Ta'ala kanila. Yaon nila kaya na naman in mga ni'mat siya sadya kanila sin Allah Ta'ala. Makapagsukul sila pa Allah Ta'ala. Salta makapagsukol sila, sinpialayo sila ring kasusahan. Dahil mga tao na mga palanguan na pagkakama. Asuhon sila sintaw sulga. Hindi ina maun yung pagsambong laong sintaw na kay bantaw sulga. Makapagsambong laong tuan intaw sulga iban taw narka. Hawak tuwa mo ikakitaan na sintaw sulga, insulga nila. Yaon na sila tuan limilingkod halilingkuran nila. Ingkaymanan kimukulang akukulangan nila. Yaon na sila nag-alup-alupi iman sin mga hurul na amin tiyatagamakan niya sin Allah Ta'ala. Yaon na sila tuan nakakatanam hakasulga-sulgaan nila. Sakali kakitaan nila yung taon narka. 5 lang uya sapa sin narka. Yaon sisiksa sin Allah Ta'ala. Yaon na kanalam sin pasu. Yaon na kanalam sin sin narka. Sambil tuan
maka subuhin tausul ka kanila, ma salakakum fi saqar. Lokin tayo tausul ka kanila, unulong ning sabab. May kamu nakasud mo panar ka sakar. Bukun ka, may taan kamu bang uno naman makamumula kaniyo. Bukun ka, may taan kamu bang uno naman ikasud niyo maun. May kamu nakakatun. May kamu nakasud maun. Masala ka kung fi sakar. Wairuuni ka may sintaw narka. Wairuuni ka suy-suy nila rukaing magmukol. Long nilalam na kuminal musallin. Panagnaan sabab. Lam na kuminal musallin. Bukun kami din mga tao magpatitindog sin sambahayang. Panagnaan sabab tuan. Panagnaan sabab bukun kami long niya din mga manusia. Yahalkaan na mo, yahalkaan isang bahayang. Bukon kami ng manusia. Amo inti mo tunay isang bahayang. Walam na kunot emol miskin. Demikian bukon kami ng manusia. Amoin magpapakaw na tao kan magtutunay sin zakat. Wa kunna naqudu ma'al khaidin. Demikianin kami. Yaon na mo, lalamuran mga sila nagmamangi pa Allahu Ta'ala. Lalamuran na mo, habisaran nila. Bang sila sumuy-suy, singkangian, angaran na mo urah. Bang sila mangimuting, hapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, angaran na mo. Bang sila mangimuting pa mga ulama, angaran na mo. Bang sila lumukat pa mga ulama, angaran na mo. Wakun na nakudu ma'al qaidin. Ay napusan sa bablong nila, wakun na nukadhibi yawmiddin. Damikyanin kami, nang himuting kami hadlaw mahuli. Tuan upat sabab. May tayong mga manusia nakasud panarka sakar. Bukod sabab sin zina. Bukod sabab sin pag-inom alak. Bukod sabab sin pagpangatumas. Bukod sabab sin uno bang uno tuwalib panagnaam beta sin Allah. Lam nakum minal musallin. Panagnaan sabab may tayong tao makasud panarka sakar. Narka nakabibidda tuan. Narka sakar ding hamagilisan sin narka. Narka pa mga tao di magsasambahayang. Narka sakar lang sin Allah Ta'ala fawailul lil musallin. Narka sakar lang sin Allah Ta'ala lam nakum minal musallin. Panagnaan sabab may ta sila nakasud panarka sakar, sabab hindi sila magsambahaya. Maunin narka sakar. Innarka sakar lahum sinallahu ta'ala. Innarka sakar lahum sinallahu ta'ala tubqi wa la tadar. Lawahatun lil bashar. Innarka sakar lahum sinallahu ta'ala sifat niya. In siya di niya tuan kapinun in gimpais wayroon kapinun niya di nga magimpaisan si manusia. Wayroon kapinun sinar ka sakar di nga magimpaisan si manusia iwan sing kabukog-bukuhan nila. La tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar hingkatan sing kadaggutan kapikitan sinar ka sakar tuan matunaw la ilaha illallah. Tapos tahit sumud narka sakar yung mga tao rin magsasambahayang. Mustahik sila sumud narka sakar, rawaita sinallahu ta'ala. Tuhan, yaddiin na, ilagay sinallahu ta'ala, ayat dugaing fawailul lil musallin, alladina hum salatihim samun. Kajuljanaan pa mga manusia, amuin magpahil-pahil sila pagsambahayag nila. Kita sinallahu ta'ala, mga najujul dyan na ini, amuin mga taon magpahil-pahil. Amuin mga manusia, wayroon nila piyaruli yung pagsambahayang. Bisan sila magsambahayang, papuason nila yung waktu si sambahayang, pa sila sumambahayang. Ampay na Allahu ta'ala indakan katu, inna as-salat kanat al-mu'minina kitabang mawquta.
Insambahayang mga palangon na pag-aakama, aon siya tartanto waktu. Dahil mga sila, sambahayang unil asar, waktu maghrib. In maghrib, waktu isya. Aon tayo, min waktu isya, sambahayang waktu fajar. Amuyatin pagyanon sinallahu ta'ala, amin pahil-pahil. Nalaw sinallahu ta'ala kanila, kajul janaan kanila. Kajul janaan kanila. Kasiksaan iwan kajul janaan pa mga manusia bihat po. Ang pa mga palangguan na pag-aakama. Insambahayang palago para kala. Bangin tao, amuin, pahil-pahil na pagsambahayang, amin tao magsasambahayang na. Sa pahil-pahil sadya, siksaon na sinallahu ta'ala biyad din ng mga manusia di magsasambahayang. Damikyan lang sinallahu ta'ala do kay ngaya. Fakalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah. Wattaba'u ash-shahawat, fasawfa yalqawna ghayya. Ilallahu ta'ala yuwarningan niya in mga manusia magtitinggal sin sambahaya amoin magpahil-pahil sambahaya lang sinallahu ta'ala in mga sila tao manusia magpahil-pahil sambahayang sopa yulqaw na gaya ipagbak nila ng gay in gay lang sin mga ulama lang Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yapsiran niya imana sin ghay. Lauk sila muk sahabat in ghay. Amuin. Hambuk siya amuin wad. Wad. Amuin naut sin doay bud. In ghay. Lauk sin Abdullah bin Abbas. In taunar ka jahannam magpatilimon kaniya. Intaw nar ka jahannam tuan. Yaw na siya alam nar ka jahannam. Sa magpatiliwon pa siya sin pasurun siya nga maun pa kay. Amoy siya sadya sinallahu ta'ala pa mga tao nar ka jahannam. Dabikyan lang sila mufassir ata. In ma'na sin kay. Hambuok siya wat. Alam nar ka jahannam. Hambuok siya makato sungab. Atawakan wad sin narka in mga sagu. Sagu, iwan sin nana. Sin tao narka jahannam magtuto manto. Allahu Akbar. Sagu, iwan nana sin tao narka jahannam. Amoyat to yung amoyat tutuan in butangan niya. Amoyin gay. Damikyan mga palangwa na pag-aakama. In pagsambahayang ini mga palangwa na pag-aakama, in yari tumtumon na to. In yari pagtumtum na to pa Allah. In yari pagtumtum na to patuan na to Rabbul Alamin. Lauk sinallahu ta'ala, man hafadha alayha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yawm al-qiyamah. Lauk sinallahu ta'ala, in sambahayang inyari pagtumtum pa Allah. Dabikin lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo nakapariala sambahayang manjarin sambahayang mainang niya sahaya. Mainang niya dalil salta ikalapas ka ni hadlo kiyamat amoy noyroon na dukaing makarihil ka niya. Amoy makalapas ka niya. Wayroon na makarihil ka niya tawang. Wayroon na makaahon ka niya. Tuan sambahayang bang niya na parihala. Malapas siya ding hanar ka jahannam. Arapun, imano siya, amo intimitinggal sin sambahayang, wayroon niya perihala in sambahayang long Christian Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon sahaya niya, wayroon dalil niya, wayroon makahaon kaniya, damikyan long sinabi na to, kalasahan kalunglungan, in siya, haadlo kiyamat, had alom sinar ka jahannam in bakay-bakay niya tuan amuna hi Harun iban ni Fir'aun iban ni Ubay ibn Khalaf amin sangi ngipya panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala amoyat tiniban niya hi Harun ni Fir'aun iban ni Ubay ibn Khalaf amin mga manusia sangi hindi hadunya sabab yan mga palangwa na pag-aakama tumtumon na to irasul na to sallallahu alaihi wasallam Nabi pilihan, Nabi kanungnungan, yampun na sinallahu ta'ala ingkatan pardusahan niya. Simu din nakauna, iman sin nakahuli.
Hawak to siya kita sin Aisha, asawa niya kanungnungan, asawa niya kalasahan. Kita siya tuan sin Aisha radhiyallahu anha. Kita siya si musujud. Kita siya si mansambahayang. Waqad tafattarat qadamah. Tuan nagkakisi-gisi na. Nagkakisi-gisi na. Insiki si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsambahayangan. Buko long si Aisha. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, ya kau daaksin Allah Ta'ala, bukun ka, yang purna, ingkatan, pardusahan mo, simu din nakaunay man sinakauli, na may ta mo pahinangon ng mga ibadat ini, may ta pa ka umaglog to mga ibadat, bisan yang purna sin Allah Ta'ala ingkatan pardusahan mo. Inaki na sinabi na to, amuin, kalasahan, sabi na to, kanungnungan, law sin nabi na to, afala uhibbu an akuna abdan syakuran, bukun kaya Aisyah, di manjari in ako mahinang ipon sin Allah Ta'ala magsusukol. Allahu Akbar, kita nyo maraw mga palango na pag-akama. Nabi na to pilihan, yampun ikatapardosahan niya, imiyan siya ka na Aisha, waktu siya yasu, uno dia kulong niya manjari mahinang ipon magsusukol pa Allah Ta'ala. Dilan ako bihari, dilan ako lima, dilan ako simul, dilan ako katan, sila makikita mo ini. Inya rin mapatut pagsukulan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amun yampun ng katampardusahan niya, bihad timpagtuyo niya mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Biad diin na kita. Kita pa kaingatan bang yan punin pardusahan ta. Kita pa kaingatan na susungon ta. Ubus magliso-liso pa kita to at tumindog sin pagsambahayang. La hawla wala quwata illa billah. Kita pa kaingatan na susungon sin kita niyo. Kita pa kaingatan mga puluin. Susungon sin kita niyo. Uno ba, aun din nga mga ibadat na to. Di masin Allah Ta'ala. Ito kay gata. Di na to matanto. Hangkan suway na tuturan mga palango na pag-akama. Parayaw ni pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Parayaw ni pagsambahayang na to pato Rabbul Alamin. Pagsambahayang ilong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi salatuh. Long si Nabi Muhammad salami wan salawat kaniya in panagnaan hisabun bistahun pa mga manusia adlo kiyamat amon isambahayang niya. Pag di mayaw isambahayang niya long si Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad aflaha wa anjah. Bang di mayaw isambahayang sinamuk ipulong si Rasul tartanto nagkasanyangan na siya dunya salta nakalapas na siya rin ang kasiksaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in fasalat faqad khaba wa khasir. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangin sambahayang yan tuwan nagkangi tartanto kalugian iwan kalusungan pa mga tao pabihadto. Kalugian iwan kalusungan pa mga manusia nagkangi sambahayang nila. Kalugian iwan kalusungan pa mga tao pahil magsambahayang. Kalugian pa mga manusia amuin tinggalan nila yung pagsambahaya. Kalugian, kalusungan kali mga palangwa na pag-aakama. Abok waktuin Musa alayhi salam. Musa, Nabi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya kisa kibayta Imam al-Zahabi. Salta in sanad niya, wayroon sanad niya maraw, min babil amana, al-ilmiya. In kisa yun, wayroon siya sanad maraw. Law sin Zahabi kitab niya in Musa alayhi salam aun si mukha niya hamuk babae mabaya tuan magtaubat iwan pagiyan sin babae yadto kaniya ya Musa aun baha kaampunan ko. Law sin Musa kaniya unulong nin dosa mo. Law sin babae ya unlong niya nakuta babae magsisina salta hawakto ako naburus.
Biag anak ko in bata, amuin zina, bata, amuin halam biara. Tuan, wayro na kulong niya nagduaro, piyatay ko. Piyatay ko lang sinbawa iyad to in bata-bata. Di nga pagzinahan. Uno baha lang sin Musa, aun pa baha ka, uno baha lang sinbawa ikan Musa, aun pa baha lang niya kaampunan ko. Babaya na magtobat tuan, imbawa iyad to. Uy, nakika na sin Musa, ikaw na lang ni sangi babae. Ikaw lang niya ng amay ko. Mabuka ako lang niya kapaturunan. Mabuka ako lang niya kapaturunan siksa sabab-sabab mo. La ilaha illallah. Hamuk Nabi. Nabi. Amoy piyapari, amoy Nabi. Sinallahu ta'ala nakaiyan hamuk babae bihat to. Tanda indusa na hinang simbawayad to. Bukon do sa sibi. Do sa rakula tuwa. Sa in Musa alaihi salam. Hawak to siya. Hawak to niya paiging babayad to wayroon dalimukay. Aon di matong ding mga malaikat sinallahu subhanahu wa ta'ala bento kaniya. Lauk si malaikat kaniya, ya Musa. Ya Musa. May tamulong niya paiging baway din kain. May tamo siya diuy. May tamo siya bisarambihad to. Way murong niya kay ngatan Musa. Aon pa do sa malaggo ding hadto. Aw pa doon sa malaggo nga patayon niya yung anak niya salta nagsina pa siya. Lawsin Musa, aon pa lang na doon sa malaggo ding hadto. Lawsin malaikat, aon pa doon sa malaggo ding hadto. Uno lawsin Musa alayhi salam. Lawsin malaikat, amoy pagtinggal sa bahayang. In pagtinggal sa bahayang, malaggo pa rin ang pagsina. In pagtinggal sa bahayang, malaggo pa rin sinpatayon min anak mo. In pagtinggal sa bahayang malaggo pa rin sinhinang mangi. In pagtinggal sa bahayang malaggo pa rin sin paginom alak. In pagtinggal sin sa bahayang malaggo pa siya tuan. Dingha amuin. Dingha amuin amin suukon. Amin pagzina sumuok kaw habukon yalal mo. In tumakaw kaw. Sin pangalta, sin taurugaing. In mag-inom kaw alak. In magsyabo ko lang sin manabisara. In niya rituan dusa kala sa malaggo ding hayni in pagtinggal si sambahaya. Isyabot ta kay na dusa sa lago-lago. Dusa magmumukita untuan wayroon na makasimo kaniya. Sa malaggo pa rin nga ding hadto in pagtinggal si sambahaya. La hawla wala quwwata illa billah. Ikarwa sabab tuan amuin benta sinallahu ta'ala yasud sin mga tao narka palom narka sakor ada mol ikhraj zakah amo hindi nila pagtunay sin zakah amo hindi sila tuan makakaus dumihil sin uno-uno na rinjiki kanila sinallahu ta'ala kaya niya rin mga palanggo na pagkakama mga manusia di magtutukbal zakat inyali malaggo tuan kalagto yun malaggo kanila pangasupa to pangasupa kanila si Rabbul Alamin kalagong malaggo siksa kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala Nabi na tupilian sallallahu alaihi wasallam imian man atahu Allahu malan isyusyo ding mga manusia dihilan sila sinallahu ta'ala pangalta falam yuaddi zakatahu sakali wayroon nila tuan tiyunay zakat sin pangalta bius kanila sinallahu ta'ala mustila lahu maluhu syuja'an aqra lahu zabibatan in alta amo impiag ikot nila in alta amo inwayroon nila tiyunay zakat niya long sinabi na tupilian sallallahu alaihi wasallam hinangon siya sinallahu ta'ala hambuk has amuk has hipuin unya sin amin lasun has tuan sabilin hasya tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna yattu illumiwud aliog niya la haula wala quwata illa billah limuran siya tuan sin has inaalta niya may nang has
Alta. May nang hasam biltuan umin has. Ana maluk. Ako na inin alta mo amin pag-ikot mo. Ang pabiyasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. In ayat. Ayahsaban. Law sinallahu ta'ala. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لا إله إلا الله لو سن الله تعالى alam sin Quran ya mahmulya puas beita si Nabi na tupilian sallallahu alaihi wasallam in manusia amo impiag ikot nila pangalta nila mahinang in pangalta nila has law sinallahu ta'ala ayat niya wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlih ayaw mahuwat-huwatin mga sila manusia but in alta nila ini amoy piyagikot nila di dunya di ramay ng uno-uno sa kabal kanadlo qiyamah tumtumon sin sila in alta piyagikot nila dunya law sinallahu ta'ala sayutawwaquna ma bakhilu liburan sila tuhan sin alta nila amunay may nahas Allahu Akbar damikian long sinallahu ta'ala adlo ang mga manusia maikot ang mga manusia wayroon nila tiyunay in zakat sin pangalta nila walladhina yaknizuna az-zahaba wal fiddah in mga sila manusia yagtaw nila in pangalta nila ding naman napila kibat sin bulawat wala yunfiqunaha fi sabilillah wayroon nila piyag napaka haran sinallahu ta'ala law sinallahu ta'ala fabashshirhum bi'adabin alim ya Muhammad pakugkuya ka sila sing kasiksaan iwan kajuljanan adlo qiyamah kasiksaan kajuljanan pa mga manusia ikutan kajuljanan pa mga sa manusia amuin tiyaw nila yung pangalta nila wayroon nila tiyuna yung kapatut sinallahu ta'ala roon. Law sinallahu ta'ala. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam. Haadlaw qiyamat tuwan. Sunugon sila sinallahu ta'ala. Sunugon sila sinallahu ta'ala. Fatukwa biha jibahuhum. Tuwan sunugon in pamayhuan nila. Sunugon tuwan in tuktok nila. Intok-tok nila ini. Di sila asawab sintok-tok nila ini. Hawak to sila pangayuan. Sintaw maghajat. Tuhan kumuli isong sila. Na intok-tok nila amin pianguli isong nila. Amin nangulot hasabab sin. Amin ikot nila. Amuating panagnaan Tuhan sunuhon. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa junubuhum damikyaning kid nila. Amin pianaikod nila. Ang mga maghajat, hawak to na ngayon kanila. Tuhan sunugon, waduhuruhum, taikod nila. Taikod nila, aming pianaikod nila, maghajat kanila. Tuhan sunugon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pirin saun sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Pirin saun sin na to sin Allahu ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Ini ka to mga balango na pag-akama. Ding mga sabab, ikasiksa sin manusia. Al-ghaflah. 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 Amuin malikap in manusia pag-ibadatan pa Allah. Way manusia bihaun yari karandanan kita anyuwa. Yan ang karandanan di misan maingat sumambahayang. Di misan maingat mag-ail. Di misan maingat manumtum pa Allah Ta'ala. Tuhan kasiksaan, kajuljanan kanila. Kajuljanan, kasiksaan, pa mga manusia. Di maingat manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin alta, sabab sin kawasa, hasabab sin amin parakala dunya kanigap nila. Hapagtumtum pa Allah ta'ala Tuhan. Siya saddihan sila sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Narka nagbabaka. Narka ilaw niya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam kapituan tahun tuan ang pasumampay ni ngamok yulog matukan niya. Narka nagbabaka. Narka nagkakayo. Narka lang sinallahu ta'ala
in supik-supik niya biya lagu astana. Narkalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam in guguyuran niya kapituan nga imo. Salta inabuk guguyuran niya ulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam aon siya pito nga imo malaikat kapituan nga imo malaikat magguguyod kaniya. Amuyat din siya sadya pa mga mano siya likap. Mga mano siya wayroon nila yalmaan in pag-ibadat pa Allah Ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mga mano siya wayroon nila yalgaan bang uno ing kya pardo kanila sinallahu ta'ala. Bukon ka, ya kau ipon sinallah. Beitaan kau in pagzikir. Amuyad tuing kahanong simpangatayan. Bukon ka beitaan kau sinallahu ta'ala in pagsambahayang bukon ka beitaan kau si Rasul in pagsambahayang amot in piagbindaan si Muslim masin bukon. Beita kau tuan laglikap-likap. Beita kau tuan wayroon mo tiyonay ibang uno in pardakan kay mo sinallah. Ang kanadlaw mahulitohanin sila magsusunda. Magsusunda sila. Sabi la pagsusun nila, waktu sila suyit na lomnar ka jahannam. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlun nar la yakun. Yung mga tao nar ka jahannam magtangis sila. Sabi la tangis nila, haduha nila aming gumawa kanila law si Rasul sallallahu alaihi wasallam law ujiyat is-sufun fi bukaihim lajarat. Pangsadya lang si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yalaway in kapal dakula haluha nila manjari sila tuan manjaring kapal lumabay. Biyatin pagsusun si mga taunar ka jahannam. Ikaw patuan sabab meita nakasud in taunar ka palawm nar ka sakar sabab sin kaud amuin pagtaud-tauri nila pahinang batil. Sabab simpang lukati nila pa mga kaguruhan, pa mga ulama. Paglukat nila pa mga kaanabihan na kauna. Di sila magkahangad gaman, laki-lakion nila yung mga kaguruhan. Mataod na biyaon mang laki-laki ang kaguruhan. Sila na sa jamano siya, bang patumtuman tuan maingat pa rin ang guru. Bang patumtuman sin kasanyangan nila dunya akhirat laki-laki yun yung guru. Way manus-manus siya bihaon. Bang patumtuman lumalil day sabsiya. Lumalil day sabsiya. Na sila yun patut pasurun palawnar ka jahannam. Amin awam. Kaingatan niya, abahan niya, awam siya. Sakali, maingat patuan ding haguro bang pamisarahon mo. La hawla wala quwwata illa billah matawad manusia bihaon. Amin bang mo patumtuman day sabkaw. Bang mo bisaran sin pag-aka mabisaran day sabkaw. Bang mo beitaan sin kasanyangan nila adlaw qiyamat tuan lukatan kaw. La hawla wala quwwata illa billah. Sila rin pagyanon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy mga ruwaybidah. Mga mano siya magbisara pagpapakalan aga masakali wayrong pangahati nila. Amisara tungod sin pag-aka masakali wayrong pamaham nila. Mga mano siya wayroon kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mano siya miyamagad hawa nafsu nila. Adlaw qiyamat tuani pagbak nila rin siksa sinallahu ta'ala. Amoy pagyanon sintuan na to Rabbul Alamin. Amin siksa mapangkal maul-ul. Adlaw qiyamat kakitaan nila ra inar ka jahannam yuhuyon sin mga malaika. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ikita niyo mga palango na pag-akama. Suway tuuran kita niyo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat pa Allah ta'ala biya na to kita bang unuin
jaza bang uno intong basin Allahu Ta'ala pa mga manusia. Bang uno intong basin pasin Allahu Ta'ala pa mga manusia nagkukufur. Iwan pangatong basin Allahu Ta'ala pa mga manusia nag-iiman. Nasuway kita ng mga ibadat bihating kahantang niya. Amoy niya kini pangatayan na to. In kita niyo tungbasan sinallahu ta'ala. Sakit salta, suway kita niyo. Amoy yakin. Pakibarat kita pa Allah ta'ala sambil mamut in kamatay na to. Mamut in pakadaran na to. So ibig ito mga palanguna pag-akama. Nasuway kita niyo mga maastay mga pag-akama. Halgaan na to, tuuran bang uno ipihalgaan ka to sinallahu ta'ala yung rasul niya. Halgaan na to, tuuran bang uno in piyag amay-amay ka to sinallahu yung rasul niya. Nawayroon na nukay wat malingkan pag-ibadat pa Allah. Iwan pag-akad pa rasul na to Muhammadun salawatu rabbi wa salamu alayh. Tawab in dua ini tuan in pag-akad pa Allah. In mag-ikhlas kita patwar Rabbul Alamin. Iwan makad kita habitikan si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inyari mga maastay mga pag-akama. Inyari amo ini insyurut hikatay masin ibadat. Bangkita niyo, miyakad, nag-ikhlas pa Allah. Salta, miyakad, habitikan si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tumtumon na to. Kita niyo na yung manusia, sa rayaw-rayaw, manusia, amoin pagyanon, amoin manusia, amoin yata kamahan sinallahu ta'ala sin karayawan dunya iban akhirah. Mari di na sadya patumtumon na to ikabtangan mga maastay mga na pag-akama sabab yan mamaid kami halapal kasila sa salam doa kanyo katan mamaid kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.